Mentor je zapravo savjetodavac, neko čim savjetu istinski vjeruješ i ja sam se najprije, na primjer, s tom riječju srela u antičkoj Grčkoj. Mentor je bio Odisejev odani prijatelj. Ja sam imala sreću da sam odrasla u jednom okruženju odanih prijatelja i to mi je izrodilo ogromno povjerenje prema ljudima. Moj prvi pravi mentor je vjerovatno očeva majka, koja je bila ozbiljan ljubitelj čitanja. I ja sam rođena 80. To je bilo vrijeme kad su postavljena neka 2 kanala na našem jeziku i 2 italijanska dostupna kanala, gdje nije bilo tako puno zabavnih sadržaja. Bili su to ozbiljni, dosta obrazovni programi i većinu vremena sam provela s očevom majkom. Ona mi je puno čitala i to je naravno na neki način determinisalo te nekakve moje puteve interesovanja. I onda sam i ja to voljela da radim. To zanimljivo mi je da ispričam to da boraveći na selu kao dijete, bilo je puno žena tada koje nisu znale da čitaju. One su već tada bile u poodmaklim godinama i ja sam već tada imala svoju publiku. Čitala sam dnevne novine, tada Pobjedu. Mahom su teme bile Hladni rat, Ronald Reagan i kako se zvaš onaj Gorbačov je bio ruski predsjednik tada i tako. I ja sam im čitala, oni su me pažljivo slušali i već tada su pokazivali naravno iz tih njihovih cipela divljenje prema tome što ja u tom trenutku radim. I meni to bilo jako prijatno. Sigurno sam da me u nekom trenutku odredilo. Ja sam počela da radim rano, odmah po završetku fakulteta i bila sam baš mlada. Imala sam ogromna očekivanja u odnosu na učenike. Imala sam potrebu da sve što znam ulijem u njih ako je moguće, kako u prva 3 mjeseca našeg druženja. Đaci su mi naravno pokazali da pravila te igre nisu ta pravila, da to ne mogu i ne smijem da radim. Pa sam od njih naučila da to ima jednu dinamiku koja je uvijek dio zajedničke odgovornosti i to s njima dijelim na početku. Imamo dogovor, prosto što ćemo, kako ćemo, koliko ćemo, kad ćemo i tako dalje. To ne znači bezuslovno da bih ja njih razmazila i da im ja ugađam, znam ja itekako da budem ćoškasta, to moji đaci vrlo dobro znaju, ali naš je odnos suštinski prijateljski. Oni znaju da u trenutku kad ne dobijaju dobru ocjenu, to nije trenutak kad je on meni manje bitan. Kad ga zbog toga manje volim. Uvijek sam se zbilja nekako trudila da budem profesor kakvog sam željela da imam dok sam učila. To mi je nekako bila vodilja. I mislim da je to okej skroz. Važno mi je to bilo. Da mi ja, na primjer, nikad nisam voljela neke prirodne nauke. Imala sam utisak da me ti nastavnici ne poznaju, da nisam bitna za njih. Meni su bitni moji đaci koji nisu ljubitelji poezije. To je potpuno legitimno. Drugačije je to danas. Djeci je dostupno puno toga. Osim toga, ne znam, pretpostavljam da većina ljudi koji se bavi mojim poslom potpuno ima svijest o tome da je ovo vijek informacije, a ono je bio vijek mnogo temeljnijih znanja. I tu je razlika, ogromna razlika. Znate, mi smo nekako imali mnoštvo znanja koja često nismo imali načina da primijenimo. Oni sad imaju mnoštvo informacija i sami su kreatori informacija. Ogromna je razlika. Ja sam članica Nacionalne koalicije za medijsku pismenost. Ja vjerujem da moj đak mora da bude pismen. Medijski. Zato što je on taj koji je konstantno izložen tome sadržaju i zato što je on taj koji kreira medijsku poruku. Njega prati njegovih vršnjaka određeni broj, ali se sjetimo da i te njegove vršnjake prati određeni broj i tako dalje i tako dalje i zbog toga mu je ime mreža. Ja? Oni su poprilično neoprezni u tom smislu i nekad vrlo, vrlo nesvjesni sa čim se sve suočavaju i ja zbilju ulažem brojne napore
na svim frontovima, u tom smislu da ih osvijestim, da ukapiraju nije sve što ti treba plazma, stvarno nije. A s druge strane, škola, evo sad sjetimo se, ja to mogu da kažem, sve što znam nisam naučila u školi. Učenja su razna, uči se svuda, uči se u kafani, to je tako, ja? Pa bi najbolje bilo da nas škola uči kako da učimo. Meni je zanimljivo, na primjer, kako doživljavaju Čehova. To sam radila nedavno. Ili na koji način reaguju na poeziju modernista. Ima nešto iskričavo u srednjoškolcu i danas nakon Baudelaira ili Disa. I to je magija, baš. Iako s druge strane stoji i trep. Meni sve vrijeme treba prevodilac za to. Ali, bez obzira, ima u njime, je li ta nekakva lirska nit koja je živa. Sad, kako, gdje bi on s tim u današnjem vremenu? Što bi s tim iskustvom i tako? Ima tu beskonačno pitanje. U stvari, škola je sumnja. Za mene je čaroban trenutak taj susret kad dođu prvaci. Prvi srednje je jedan nevjerovatno važan trenutak u životu svakog čovjeka, to sam 100% sigurna. I kad god se sretnem s njima, to u principu je uvijek opipavanje, nisu ni oni sigurni gdje to ide, nisam ni ja, oni su za mene novi i drugačiji. Ali taj me susret uvijek inspiriše ono što bi moglo da se iznjedri iz druženja baš s ovim mladim ljudima. Prije 4 godine je, na primjer, mogao hakaton. Prije 4 godine je mogao, evo, kod Mira dnevnik čitanja. A što mogu ovi? Što mogu oni da daju? Kuda će oni da se kreću? Tako, na primjer, evo, ove godine su moji đaci snimali neki njimi film. Meni je to bilo mnogo zanimljivo, taj rad na scenariju s njima je bio prezanimljiv. Nije mi bilo teško da idem na tu neku obuku, jer ja mnoge stvari ne znam, naravno. I ja uvijek učenicima kažem to, da ja mnogo ne znam, ali sam nekako opredjeljena da naučim, pa mi je to okej. I radili smo na tome i oni su to s ljubavlju prihvatili, radili i ove godine imam prvake i već onako razmišljam kuda bismo mi sve mogli, koji su to putevi, kuda ćemo mi da krenemo. I sigurno sam da su ti putevi tu. Sad je tek kraj prvog tromjesečja, oni su uglavnom oko ocjena i svega. Ja inače ne volim da ocjenjujem. To je jedan dio posla koji ne volim. Potpuno mi je to kao... Mislim da treba davati neke opisne ocjene, kako u jednu 3 da smjestim da nekoga obožavam, da je prekrasno jedno biće, da će biti sutra divan, pošten čovjek, čiji resurs nije baš pisanje, nego ima neke druge resurse. Mislim da nije bitan broj predmeta koji djeca izučavaju. I toj mojoj nekoj viziji škola je to ne bi bilo presudno. Naprotiv. Čak niti obrazovni programi koji su kruti. Niti bi to bio samo izbor, ja ću sad birati, samo ću da učim umjetnost. Ne. Daj mi neku protivtežu. U tom smislu vjerujem da treba njegovati. Ali glavnih predmeta treba da ima vrlo malo. Mogu stati na prstima jedne ruke. To je moj doživljaj. Svi ostali u suštini treba da prate tu priču i negdje da njeguju kompetencije koje su zbilja važne za život. Eto, tako zamišljam tu školu. Ta bi škola vjerovatno imala učenike različitih uzrasta. Jer ja sam sigurna da u prvom srednjem mogu mnogo više da naučim od jednog maturanta nego od jedne dosta dobre profesorice nečega. Vršnjačka edukacija je prevažna. I tu bi bilo, na primjer, pola časova gdje ti predaju nastavnici i pola časova gdje ti predaju vršnjaci. Pa bi ti koji predaju bili ocjenjivani na osnovu toga kako su predavali. Tada bi razumjeli mene. To je poziv, ne znam. Nekako baš imam osjećaj da... A što bi ja drugo imala da dam ako to nije to?
Ja stvarno ne znam, evo iskreno govoreći. Baš ne znam što bi drugo mogla da dam. Čini mi se da sam tu nekako u svojoj koži, da ja ne mislim da je sve to što sam ja treba da budu oni i da sam ja za Boga model kako, naravno. Ja im uvijek skrećem pažnju na to. Imam ja beskonačno mnogo nekakvih ličnih brakova koje nije dobro prenositi i trudim se da zbilja ostanu samo moji. Ali ako bi, na primjer, neko od mene preuzeo odnos prema čovjeku, a zanemario, na primjer, moj odnos prema fizičkoj aktivnosti, onda bi to bilo divno. Ja mislim da bi to dijete bilo na dobrom putu, na primjer. Eto tako. Tako da, nekako, ako ne mogu naučiti svoje đake naročito vrlini, vještini, sposobnosti i tako dalje, onda mi ideja da ih naučim lakoći. Da ovaj život treba da bude jednostavan i lijep.